Nalazimo se 120 km jugozapadno u odnosu na Beograd, na 900 metara nadmorske visine, na oblacima Polvena, na putu između Valjeva i Bajine Bašte koji vodi u pravcu Tare. Ovo je moje novo prebivalište, ovdje sam već pola godine sa namerom da ostanem što duže, što znači da sam definitivno napustio Beograd jer mi u ovim godinama više ne prijata pretjerana urbanizacija, saobraćaj i sve veći broj nezadovoljnih, nesrećnih ljudi. Zadnjih par meseci sam se mahom bavio građevinskim radovima, prilagođavajući jednu krajnje nefunkcionalnu vikendicu funkcionalnoj kući, ali se nadam već sada sa promenom vremena, sa dolaskom prave zime, da ću imati mnogo više vremena da se posvetim pre svega čitanju, a možda i posle 2 godine pauze i pisanju. Najviše radim na prikupljanju arhivske građe i proučavanju arhiva. Imam neku početnu ideju, vrlo mi je interesantan lik žene za koju možemo reći da je možda bila i najmodernija u svoje doba, reč je o Srbiji 19. veka. Žena koja je bila izuzetno kontroverzna, kako po načinu života, tako po načinu smrti, a reč je o sestri od strica kneza Mihajla Obrenovića, Anke Konstantinović-Obrenović, za koju, da kažem, od divljenja savremenika do prezira istoričara postoji jedan čitav dijapazon. U svakom slučaju mislim da je izuzetno zanimljiv život, jer kroz njeno bivstvovanje se može opisati i atmosfera 19. veka, kako građanskog društva, tako i svega onog što se dešavalo na samom dvoru. Atentat u Košutnjaku 29. maja 80. juna 1868. godine je svakako jedna od najkontroverznijih epizoda u našoj savremenoj modernoj istoriji i kao i kada je reč o bilo kom drugom politički motivisanom atentatu, do dan danas nemamo mnoge odgovore. Ta cijela priča da je atentat izvršen pre svega zbog otpora javnosti prema njegovoj najavljenoj ženbi sa sestričnom Katarinom Konstantinović može da bude nekakav povod. Isto tako povod može da bude lična omraza atentata, odnosno porodice Radovanović koja je imala dosta razloga da bude kivna na vladavinu i na neke postupke kneza Mihajla, međutim definitivno ja mislim da je cijela ta priča mnogo dublja nego što je predstavljena na prvi način. Samim tim to iskreno suđenje prema atentatorima koji su relativno brzo pohapšeni, osuđeni i streljeni na kraju krajeva, to je sve relativno brzo završeno. Međutim, ko je nalogodavac? Ostalo je nejasno i dan danas, pri čemu se uvek ide od toga ko je imao najviše koristi od njegovog biološkog, odnosno fizičkog nestanka. Na kraju se svodi na sve da su najveći koristi imali liberali, Jovana Ristića i da su mnoga imena koje su se tokom istrage spominjala kasnije naknadno brisana i izbacivana iz sudskih spisa. Zanimljiv detalj sa egzekucije, sa izvršenja kazne atentatorima kneza Mihajla, koliko se zna 14 ljudi je osuđeno na smrt, 2 vojna lica su streljana ispred Karlove kapije u Donjem Kalemegdanu, a preostali 12 je streljeno na Rospe Ćuprije na Karaburmi, ali na jedan vrlo bizaran način. I to tako što su svi 12 već na Studentskom trgu bili položeni živi u mrtvačke kovčige i tako su prebačeni na Rospe Ćupriju. Streljenje je vršeno u grupama, bila su 4 pobodena stuba, znači bile su 3 grupe po 4 osuđenika i ono što je najzanimljivije, prve 2 grupe sve je proteklo u najboljem redu, na komandu pali, osuđenici su streljani, međutim prilikom poslednje grupe streljanih, nakon što je zapovjednik voda naredio pali, jedan od hitaca je rikošetirao i pogodio ga direktno u čelo. Tako da je na Karaburmu odvezeno 12 osuđenika, a sa Karaburma je vraćeno 13 mrtvih. Trenutno čitam nešto što je obsesija mog dragog kolege Mladena, a to je Kraljevina Srbije, odnosno
pokrajina Habsburške monarhije s početka 18. veka, kada smo imali kraljevinu, ali nismo imali kralje, kada smo verovali da će nam život pod hrišćanima biti mnogo lakši nego pod Otomanskom imperijom, ali smo se vrlo brzo razočarali. Priče uz ognjište nisu nastajale namenski, u stilu sedni pa napiši. One su se sabirale tokom godina i ja sam najavio da će ići nastavak. Na tome radim, urađeno je već 4 ili 5 pripovedaka, ali kad će biti njihov završetak zaista ne znam. To će najviše zavisiti od predstojećih dugih zimskih noći kada ću obilaziti malo seoska imanja, a posjećivati prelej po sela i vjerovatno zabeležiti nešto što još nije ugledalo svetlost dana.